Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 12 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Мадының центрінен сатыла тұрған 7 сотық жер участок жөнінде информация бермекшімін. Қызыл кітабы бар, тегіс соның жер екен. Су, свет, кеңірі туғандар. Видеоны аяғына чейін көріңіздер, жер участок барыңыздарға жағат, сүйіп қаласыздар. Басыдағы жақшы, көп телемде қымбат айтылған жері жоқ. Квартираға дағы алмашат, же желательно нағақшаға сатат. Нағақшаға ала тұрған болсаңыздар түшіріп береді. Эми келу жолын түсіндіріп берейін. Так, шар жақтан келгеніңіздерде Мадының центріне 1 километр жетпей, сол жақта Юрта деген продуктовый магазинді білесіздер. Анын жанында Арзан деген продуктовый магазин бар. Юрта, Арзан, андан өтіп өлем, солға бұрылып, дөңден жоғары тарапқа где-то бір 800 метр шығып барсаңыздар сатылушы жер участогыбыз жайғашқан. Трассадан жерге чейін 800 метр. Анан бұл жаққа біраз жүрсеңіздер, Мадының центрі. Жер участокка бұл жол мен емес, нар жақта дағы бір жолы бар екен. Азыр ал жаққа өтіп дағы қысқа түшіндіріп беріп қойын. 2 жол менен барасыздар. Ал жақ жақшы жол, ал жақ асфальт, туғандар. Туғандар, мен тұрған жер бұл Ош Алай трассасы. Шар жақтан келгенде Мадының центріне қиләлі жетпей, ал жақта заправка бар, партнер нефтчі. Анын жанында Айдар ата деген продуктовый магазин. Бұл жерді барыңыздар білесіздер. Демек ушул жерден асфальт көчөмен жоғары тарапқа түп-түз шығып барсаңыздар сатылуучу жер участогыбыз турат. Жер участокка чейин асфальт, туғандар, бара бериңиздер. Туғандар, жер участокка келип калдым. Сонун жерде жайгашкан экен. Караңыздар. Сонун жер экен, туғандар. Ушул Шагыл көчөнүн эле мына оң тарабында сатылуучу жер участогыбыз жайгашкан. Шагыл көчө, Кенен көчө. Таза су бар, свет бар, прожекторлар қойылған, сонун локацияда жайгашкан. Мен көрсөткөн ошо Арзан маркети тараптан келип келсеңиздер болот, же ар жакта асфальт көчө дагы бар экен, ошол жактан келип келсеңиздер дагы болот экен. 2 жолу бар. Эми жер жөнүндө информация берейин. 7 соток. Көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 35 метр болот тугандар. 20га 35. Таза 7 соток. Қызыл китебі бар, бардығы жақшы. Есі сразу закон түрінде өзі өткөрүп берет. Свет бар, прожектор бар, су бар, үй көп, 5 қошқон ел, аралаш, местный ешкімделе жоқ. Анан, как раз машина түшө турган жолду деле жасап коюп тур, кийин стяжка кылып койсоңуздар өтө сонун болуп калат, арка кылып жасапчы. Ушул жерден машинаңыздар түшө берет. Сол жакта карасаңыздар, мына фундаменти дагы даяр. Каалаган проектте үйдү сала бересиздер. Ошол туғандар, лайктан басып туған урук, дос-жар, группа бүт бар тарапқа жіберіп қойыңыздар. Алар дагы келип көрүшсүн. Жер издегендер азыр көп, өтө көп туғандар. Тем более 7 соток. Кенен да. Мына темир тосмо менен тосулган, нар жагы пескалок забор менен тосулган. Граница мына кошунанын ажатканасы, тандыры ушуга чейин. Жакшы жери эси уже акча чыгарып, мына кошунасы менен ортодон мына заборду куюп аткан учуру. Уже сиз ала турган болсоңуз, нол жер менен наркы кошунанын ортосу тосулуп калган болот. Уже ээлери эки жактан акча чыгарып, уже заборду баштаттыр. Ошону да айтып кой деди. Анан туугандар, мына фундаментин да көргөзөйүнчү бер жүрүңүздөр. 1, 2, 3. Көрүңүздөр, фундаменти даяр. Да, эмне маалымат берейин туугандар. Көчө тараптан кире турган да машина кире турган жол деле даяр. Кеңири. Калсаңыздар, наркы тарапка үй салсаңыздар болот. Же мына фундаменти деле даяр экен уже. Ушул жака деле үйдү сала берсеңиздер болот. Келип көрүп кетесиздер, телефондо бүтө турган иш эмес. Так, мына туугандар. Бул жак мына границалары такталган, бардыгы жакшы. Азыр эки тарап акча чыгарып, уже заборду баштаптыр. Бул жак тосулат, эске алып коюңуздар. Лайктан басып туган урук, дос-жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы келип көрүшсүн. Азыр эми жер издегендер өтө көп туугандар, билесиздер. Жер алган адам мутат азырчы. Жер издегендер ошончо да. Бул жак граница мына уже түшүнүктүү болуп турат. Жар кылып уже кошунасы казып, казыктарын кактырып, границаларды тактатып койгон. Жүрүңүздөр, мына дөң тараптан дагы бир түшүндүрүп берейин сиздерге. Бул жак ошо барата болот. Стяжка кылып келесиздер. Өйдө жанында арка кылып тосуп алып, ваша законный кылып койсоңуздар болот. Түшүндүңүздөр,
лайктан басып, туған урук дос жар группа бүт бар тарапқа жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына акчага сатылат. Бул вариант менен башка нерселерге болбойт дейт. Билишимче ошо шаардан квартира алып атат экен. Көрүңүздөрбү сом. Бул жак граница ошо Пескалов соборго чейин. Түшүндүңүздөр, а? Кызыл китеби бар. Архитекторду чакырып, казыктарын кактырып, закон түрүндө өз өткөрүп берет эси. Баасы анан эсин номер экранда чоң болуп жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик.